twongeye kubasuhuza mwebwe inshuti bavandimwe bacu mudasiba kubana natwe umunsi ku wundi kuri Kigali Citizen Media. Reka twongere tubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose mu mpande zitandukanye z'isi. Reka twongere kugaruka ku ifoto yagiye icicikana ku mbuga nkoranyambaga z'umubyeyi witwa Trifina Mukangamije. Uyu mubyeyi yagaragaye ku ifoto afite umupira wa basket. Uyu mubyeyi rero tugiye kugarukaho atubwire neza ukuntu yakize umugongo, atubwire n'ukuntu yakize umuvuduko w'amaraso. Kimwe no mu bihugu byinshi bya Afurika no mu Rwanda, basket ifatwa nk'umukino wo mu mujyi, by'umwihariko ntuzwi nk'umukino w'abagore bo mu cyaro. Gusa amatsinda y'abagore mu bice by'icyaro mu burasirazuba bw'u Rwanda arimo arahindurira imitekerereze. Hagati y'umwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2020, ifoto yasanzwe y'umugore ukuze ufashe umupira wa basket mu rubavu, yambaye igitenge n'umupira. Ku mbuga nkoranyambaga zihuza abakunda basket mu Rwanda no mu karere, ariko benshi bamenye uwo ari we. Uwo yari Trifina Mukangamije. Nyuma y'imyaka mike atangiye gukina basket, icyo gihe yari yarazahajwe n'indwara zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso, umugongo nk'uko we ubwe abyivugira. Trifina ubu ari hafi kuzuza imyaka 70 y'amavuko, ariko ibintu byarahindutse kuri we. Uyu munsi arivugira ku bwe yumva ameze neza kandi akomeye. Niko yabwiye uwamusuye dukesha inkuru ariyo BBC Gahuzamiryango iwe mu rugo aho abarizwa mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama. Kimwe na Trifine, amagana y'abagore ari mu myaka yo hagati y'abakuze mu bice by'icyaro mu burasirazuba bw'u Rwanda bakina umukino nibura kabiri mu cyumweru ku bibuga byubatswe hafi y'ingo zabo. Trifine atuye muri metero zigera muri 300 uvuye ku kigo nderabuzima cya Nyamirama hafi ya Shooting Touch, ikigo tegamiye kuri leta gikorera mu Rwanda ni Boston muri Amerika. Cyahubatse ibibuga bibiri bya basket ari naho Trifine na bagenzi be bakinira. Shooting Touch yubatse n'ibindi bibuga mu bindi bice by'icyaro nka Rwinkwavu, Rukara na Mukarange, igamije guteza imbere uburinganire, ubwuzuzanye no gufasha abagore kugira ubuzima bwiza. Trifine akina buri wa mbere na buri wa kane nimugoroba kuri ibi bibuga by'Inyamirama, akina n'itsinda ry'abari hejuru y'imyaka 50. Abagore barenga 800 bagabanyije mu matsinda menshi bakina kuri ibi bibuga by'Inyamirama buri munsi, batozwa n'abatoza bakorera Shooting Touch. Ikigo cyatangiye gukorera mu Rwanda ahagana muri 2012. Trifina niwe uruta abandi mu myaka mu kibuga na bagenzi be bamwita kaka, ariko hanze y'ikibuga arazwi cyane ko ukina umukino wa basket. Aho tuye muri abantu bose baravuga ati wa mukecuru ukunda basket. Niko buri wese abwira umuntu umubajije utuye muri ako gace. Trifine ni icyamamare hano, nta wundi mugore bangana ukina basket, ariko kandi uyu mukino wamukoreye igitangaza nk'uko we ubwabyivugira mu magambo ye agira ati: nari mfite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, nari nararwaye umugongo, naraheze hasi ntabasha guhaguruka, nakwicara nabwo nkagomba guhagurutsa. Nagiye i Gahini mu bitaro ariko ntacyo byamariye. Siporo niyo yamfashije, basket yarangije. Ku bibuga bya Nyamirama aho umuntu ahagera akahasanga abagore benshi, abambaye imyenda ya siporo, abakenyeye ibitenge, abambaye amakanzu, abambaye inkweto za siporo n'abambaye zisanzwe, buri wese mu bushobozi bwe mu bw'urukundo rw'uyu mukino wa basket. Mbere yo gukina barabanza bakegerana bakumva ijambo ry'umutoza, nyuma bagatangira kwigorora maze bakagabanywa mu makipe bigendanye n'imyaka yabo, bagatangira gukina. Ku bibuga umwuka uhari n'uw'ibyishimo ufanditse no guseka. Bamwe muri abo baba bazanye abana bato, bashobora kuba bari ku ruhande badunda imipira yasagutse kuyo barimo barakina, bareba ababyeyi babo ndetse uko bakina uyu mukino batera umupira mu nkangara.
Derice Niyonsaba yahoze ari umukinnyi wa basket muri shampiyona y'abagore hano mu Rwanda. Ubu amaze imyaka 3 ari umutoza, avuga uburyo uyu mukino wahinduye byinshi kuri aba bagore ba Nyamirama. Derice yabwiye BBC ati iyi basket yarabahinduye, baza no kwitoza gusabana, bamwe muri abo bamaze kumera neza kandi bamaze no kumenya gukina. Hari ubuhamya bwinshi bw'abakize ikabije y'amaraso n'izindi ndwara, ubuzima bwabo muri rusange bwarahindutse. Mu myaka ya vuba, kuva ibikorwa remezo bya basket byakwiyongera mu mujyi wa Kigali n'imijyi nka arena y'imyanya 10 i Kigali, irushanwa rya Basket African League riri i Kigali buri mwaka kuva muri 2021. Uyu mukino buhoro buhoro ugenda urushaho gukurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Basket i Nyamirama ibafasha kugira ubuzima bwiza gusa, inatuma bunga ubumwe. Abantu benshi bavuga ko basket hariya i Nyamirama yagiye ihindura ubuzima bwa benshi, ubumwe mu ndwara zitandukanye, mu gutuma ubuzima bw'abariya bakecuru bubasha kuba buzima. Nguwo rero Trifine ukomeje kwandika amateka ku myaka 70 umukino wa basket. Umuvuduko w'amaraso warahagaze, ndetse abasha no kuba umwe mu bantu bitangira ubuhamya y'uko uyu mukino wahinduye ubuzima bwe, akabasha kongera kugaruka mu buzima nyuma y'igihe kirekire arwaye. Muhahe Muronke, iyi ni Kigali Citizen Media.